Čakajte sam malo. Okej, chat. What the fuck, stari? Oh, shit. Ja, Oh, shit. Prva donacija, Ajde, TheBotfather! What the fuck? Chat, razvukite to na Instagram! Svaka čast. Idemo! TheBotfather! Aj, ovo moguće. Idemo! TheBotfather! Alo, kaj je to? Kaj je to? Matej! 1000 euro, prva donacija, 1000 euro z novim efektom! Svaka čast, TheBotfather! 5 euro! Idemo! Kaj sam vam jaz rekel? Kaj sam vam rekel? Ni šans! Modele čete znam! En ima peneze. Ne me jebat! Ne me jebat! TheBotfather! Eni ne dini TheBotfather, friend! Stari, jaz skipam ta challenge, jaz sem zašvical. Jaz nisem skipal ta challenge. Jaz tu. Vidimo, ta normalen. A jaz sem vam rekel, sam pripravite se. Ni mi rekel, kup bo zvuk, ki mi rekel, da... Malo,